Oj. Danas imam dvije stvari. Imam ovu dosta zanimljivu priču i ovaj dosta fin ledeni čaj koji trenutačno pijem. Ček samo, ovako to zvuči kada ja pijem ledeni čaj. Ne znam jel se išta čulo, pokušao sam glasnije pit. Ali dosta je teško glasno pit, zato što ne piješ inače glasno. Ova priča je posebno zanimljiva, bar meni, zato što je baš dobar reality check. Uglavnom znam da je onak title videa je malo HC, baš onak zvuči damn. Tu se dešava neki policija, neki Krim Team 2 shit. Leon Lučić pravda na zadatku. Imam Primorac u zatvoru s njim, ali nažalost nije bilo ništa toliko uzbudljivo. Iako je bilo poprilično uzbudljivo i iz sveg tog sam uspio dobiti nova iskustva i nova znanja o ljudima i o glupom internetu i o tom kako je većina ljudi fucking odvratno smeća i mrzim ljude i želim biti pazit da budem sladak i da me ljudi samo maze. Ne želim da me ni ljudi maze s tim prvim rukama, gadi mi se ljudi totalno. Želim živjeti na nekom drugom planetu sam. Inspiraciju za sve to sam dobio preko jednog onak lika koji radi baš prave vide o pedofilima i tim sranjima u Americi. Ne oni fake shitovi koji su očito fake i koji su više smiješni nek zabrinjavajući, nek baš ovo je bio neki real shit. Frajer je fakat pričao sa pedofilima i dok je glumio da je cure i onda ih je konfronto i to. I uglavnom binge watchao sam tog frajera. Zove mu se kanal Anxiety War. I onak rekao sam frajeru, tak me zanima, pomiče, jel ima kod nas, kao, mislim znam da ima, ali jel ih mogu toliko lako naći, onak pedofila i sve to. I onak, rekao sam, fuck it, zašto ne, i napravio sam fake profil. Bio sam cura od 13 ili 14 godina, Patricija sam nazvao profil. Imao sam neku sliku neke random ženske koja je napisao sam 14-year-old girl, ja mislim, na Google i koristio sam tak neku sliku. Uglavnom nisam koristio sliku osobe iz Hrvatske ili osobe koju znam, niti osobe koju bi mogu dovesti u opasnost sa tim. I znači prva stvar, kad sam napravio profil, skužio sam neće mi se sam tak ni otkud javiti lik, pa sam ušao u neke grupe za upoznavanja. Imaš upoznavanja Zagreb, upoznavanja Hrvatska, stariji ljudi uglavnom traže parove, jer ko je drugi na Facebooku osim starijih boomera. I nazvao sam se uglavnom Patricija i predstavio sam se kao 13-godišnja cura i jednom sam napisao sam kak na Facebook grupama možeš napisat nešto i znaš one mimove kad stariji ljudi stave sliku šalice kave i kao dobro jutro svima. Što želim vam ugodan dan, bla bla bla. Uglavnom tak sam se nekak slično i ja javio u cijeloj toj grupi kao dobro jutro, nova sam ovdje za upoznavanje ljudi. Nisam naveo ništa ni koliko godina imam ni ništa, ali znaš, automatski mi se javilo frajeru, DM-ovi su mi bili toliko fucking puni. Znači, ako si ženska, ja sam tad shvatio koliko je ženskama zapravo teže ako žele biti normalne na društvenim mrežama. A jako im je lagano ako žele catfishat ili tako neki shit, tak žele OnlyFans na primjer. To je najlakša stvar ženama na svijetu i to ne moraš uopće ni biti lijepa ženska, možda doslovno biti cura od 13 godina. Jer ima dovoljno bolesnih frajera koji će to htjeti iskoristiti. I bio je neki frajer, već sam zaboravio kak se zvao. Imao sam mu ime i prezime, sve slike sam imao, apsolutno sve. Znao sam gdje živi i sve sam to imao napisano u jednom blokiću za svakog od njih da mi se ne pomiješa. Ali to je bio jedini lik s kojim sam htio izaći van, da ga kao konfrontam. Zato što on je bio stariji lik, bio je branitelj je bio je u ratu i bio je upucan ili tak nešto u ratu domovinskom i zato nije radio nego sam primao mirovinu. I uglavnom rekao mi je da ima stan, da možemo doći tam kod njega
By the way, on je cijelo vrijeme mislio da priča sa curom od 13 godina. Taj frajer je bio fakat glup. Onak, zaš bi cura od 13 godina uopće htjela išta s njim? Ne znam, fakat lud lik. I uglavnom jedino moje pravilo kod sveg tog je bilo da ja nikad neću napisat ništa seksualno. Ništa onak da navedem tog lika da on može reći da sam ja njega naveo. Naprimjer na to da se on tek dopisuje sa osobom za koju on misli da je to maloljetna cura. Dok sam se držao, nisam pisao ništa onak provokativno, ništa slično. I uglavnom, frajer mi je počeo slati onak videa i slike kak se zadovoljava. I to je bilo ono, dost čudno za gledat, zato što oni, znači, nazvao sam tu fake curu Patricija i on je onak slao videa kak je gol i trlja spolovilo u fucking stol i onak govori Patricija. I to je bilo užasno čudno. I ja to nisam mogu gledat, pogotovo zato što taj frajer ima onak 60 godina i to šalje osobi za koju misli da je cura od 13 godina. I to mi je baš bilo odvratno, onak, fakat je užasno odvratno. I onda je lik je uglavnom pričao kak želi da se nađemo i sva ta sranja, kao kak želi dobiti handjob u parkiću i sav taj odvratan shit. I jednom je poslao video gdje si je zavezu penis sa užitom i onda je uže onak vuko i pričao je Patricija. I ja još uvijek ne razumijem taj video jer je toliko fucking čudan. Isuse Bože, zašto bi to napravio? Ali uglavnom da, nakon sveg tog, ja sam cijelo vrijeme sam imao u planu da ga prijavim policiji. I sam se još htio naći s njim, da bude sigurno, znači da je umjesto mene bila cura od 13 godina, da bude sigurno da bi on napravio nešto. Jer ako se on pojavi na određenom mjestu u to vrijeme kad se dogovorio da će se naći sa curom od 13 godina, onda bi 100% htio napraviti nešto s njom. I zato sam samo htio kao dokaz da se dogovorimo di ćemo se naći. I sad definitivno nisam htio sam izaći van da ga konfrontam, zato što to je bilo užasno čudno meni. I ne znam, osjećao bi se ugodnije da idem s nekim. I bio sam manje nervozan jer sam išao s frendom. I onda sam pozvao frenda, frend mi se zove Koki, znam da njemu neće smetati da koristim pravo ime, mislim nije ime, ali ono. I uglavnom ja sam njemu ispričao sve to. I rekao sam, ok, znači, ne znam kad je bilo, subota ili nedjelja, u nedjelju taj lik će biti na trgu Bana Josipa Jelačića, glavni zagrebački trg, u to i to vrijeme. Idemo ga konfrontati, idemo ga uslikati da je bio tamo i to je to. Dogovorio sam se za tak neko javno mjesto zato što je puno sigurnije. Doslovno je bilo, to je bilo prošle godine, svi su bili vani. I turisti su bili na trgu. Ljudi koji su išli van su bili na trgu. I još sam baš tamo mjesto gdje se svi nalaze, kod sata sam rekao da me čeka. I bio je jako čudan osjećaj kad je on došao. I mi ga onak gledamo i mi točno znamo ko je on i znamo sve o njemu, a on onak nema pojma, mi smo njemu sam još dva frajera od 500 ljudi koliko je bilo tam, ne znam nisam. Počeli smo ga zvat na mobitel i rekli smo mu da će biti prijavljen policiji, da smo ga uslikali, da imamo sve dokaze da je frajer pedofil i da nije normalno to što radi. I onda mi je frajer rekao, ma ti si jedan homoseksualac običan. I ja sam poludio i počeo sam onak psovat na mobitel, baš sam se, pričao sam s njim. Baš sam ga nazvao, prek Messengera smo pričali zato šta ono boomer. I frajer mi je prekinuo poziv i onda sam ga zvao i na telefon i preko Messengera i blokirao me. Zvao sam ga 20 puta valjda za redom. I lik je otišao doma na kraju. I nije bio onak neki, želim definitivno
konfrontat nekog, ali baš onak da konfrontam na tu foru, želim onak, jer to je poprilično je fucked up. Ako pogledaj, mislim, nije samo u tom stvar šta je on mislio da će se naći sa curom od 13 godina. Nego ono, ta osoba je odvratna sama po sebi. I ne znam, ne sviđa mi se takvi ljudi i definitivno su prijetnja za cijelo društvo. Jer osoba od 60 godina bi vjerojatno trebala znati bolje nego da se želi sam naći i iskoristiti curu od 13 godina. Mislim, to zvuči odurno osobi od 18 godina. Da bude s nekim od 13. Ti kužiš, to nije to, ono, a kamoli frajeru od 60 godina. I to kakve on sve grafičke poruke slao, to je fakat odvratno. I na kraju sam se javio, bio samo nekoj udruzi i oni su rekli da mogu poslati kao sve podatke policiji, da mogu ja tužbu podnijeti na njim, ali to fakat nisam htio podnijeti tužbu na kraju zato što nisam siguran jel bi kad bi ja podnio tužbu jel bi moje ime i prezime njemu bilo dostupno, a to je jedna stvar koju ne želim. Da osoba za koju imam dokaze da je doslovno pedofil i da želi child porn jer je tražio slike, da zna moje ime i prezime. Zato što to mi zvuči poprilično opasno. Samo se nadam da se frajer dovoljno usro da poštuje neke dobne granice. Iako realno frajer od 60 godina ne znam kaj ima raditi s osobom i od 18 godina. To je isto dosta glupo, ali bar je legalno. I bar velika razlika između 13 i 18 godina u razmišljanju u svemu. Tako da to je bila mala priča. Ne znam, bilo zabavno. Meni je to bilo zabavno raditi i onak full zbudljivo. Sjećam se ko Crim Team 2 inspektor. Mogu bi napraviti nešto slično u budućnosti i zapravo snimiti sve to. I onak ekspozat malo te ljude jer su poprilično odvratni. A to je bilo to. Ispričao sam ovu priču. Izostavio sam jako puno odvratnih detalja. Imao sam foldere njegovih golih slika. Vidimo se, bok.